Ahee Magaza. Episode leyi tisiwaka n'wina hi Undefined House. Undefined House collection is not about just garments. It's about self-expression, about making a statement without altering a word. Undefined House, fashion undefined. Okay, Gondi boy. Mina ngeze yakule vanhu vo tala va ta ku Gondi boy. Loko swi twa lomu ku famba fambeni Gondi boy man. Vito na xivongo ra mapela ra government. Ve vito ra government. Rile pasini. All right, mubondla loko ri xini dyambu ra Afrika-Dzonga. Gondi boy I pulani mfana wa Xitapa. Okay, I kwinika. Mamba ya vukari kwinika. Hey, From Mavalani village. ka Mavalana. But tshama tindhawu timbirhi. So vanhu va confused. I tshama ka Xigalo, tshama ka Mavalana. So ka Xigalo hi le ka Manuhulu. Okay. Ka Mavalana hi le ka Napapa. Oh, okay. So tindhawu leti ni nga kumeka kona malembe nyana loko ni hlaya 3 years and then sweswo leriwa ra phone kha mara ni kha ni kumeka ka Mavalana. So kuma ku ri karhi most of the time vanhu va to hey no I tshama ka Xigalo un'wana tshama ka nani. So mina tshama ka Mavalana ka Xigalo no kumeka timhaka ta ku ri ka Manuhulu ni vanhu khansala na xitandi. Ku hamza na xitandi. Yeah. Oh, okay. So la ngwamza mana xitandi xa n'wina. Kumbe xa next year se ni ta va ni ri na xona a ndzi va na xona sweswo. Oh, okay. No, a no ti vutisela nje. Vanhu va ta famba va na attack va ku la u tirha hi xitandi xa Gondi boy. Yeah. Okay. And then so men kuna video yin'wana before Gondi boy ava Gondi boy. Yes. Ku tshame ku huma ngoma yin'wana ya kulukumba yin'wanyana ya khalanga. Even when me I remix. Meri classini. Yes. Va kha ku Xitapa a hi nge phaki miri ze mi reposta mara most of swi huma futhi. Swa tlambi swi sungule kwihi rini kahle. Oh, okay. Lexi ni nga xi kombisaka timhaka ta ku ri swilo swo tala mina loko ni kha ni swi endla a no swi endla as misawu but loko swi kha swi fika ka vanhu va kha va swi vheliwa ku no why demons a nga endli ku hindla ni ta kombisa hi timhaka ta ku ri loko ni ri ka grade 6 ku na teacher un'wana loko if I'm not mistaken va ha ri kona kumbe va endle emisaveni just because khale se va gine ku ni dyondzisa I munhu loyi a tirha hi geography na creative art leswi a hi swi vitana art and culture. So ka timhaka to fana na art and culture even hambi wo swi tiva ku yo nyikiwa ku fika kwihi a ni swi tiva ni ta tshama ni ku pandzeni hi timagisi. O pandziwa. A ni ta tshama ni ku pandzeni hi timagisi the reason timhaka ta ku ri mina ni rhandza ngopfu ku humesela leswi swi nga ndzeni ka mina than ku languta vanhu van'wana. So swi fanisa ni le xikolweni loko hi ri tlilasini no vula for the sake ya ku loko ko ze ku va ku ri na creative art a ni swi tiva ku ri okay no timagisi to karhi se already The security. just because a ni ti nyika nkarhi kuma ku ri for siku leri va ku swa mundzuku loko ni ri ndlwini a ni ta meka sure ku ri ni teka xitafulani na xitrumeti na yena ni chaya and then va ni kha ni rehearse hi ndlela leyo. So but loko ni kha ni rehearse ni munhu wo yingisela music wun'wana na wun'wana. So loko ni ze ni yingisela music wun'wana a ni rhandza ngopfu ku yimbelela loko ku kha ku tlanga tinsimu ta general music. General music I munhu loyi kuma ku ri okay no tinsimu to talo kusuka kwa hela ka driver na chika kwala sinyeni na mbyala la ndhawu. A ni swi tiva ku ri a ni ta yi ba as if I general music just because loko ni kha ni clean kumbe xana kha ni rehearse a ni ta yimbelela as if it was singing kumbe xana loko se ku yiwa ka ti competition kwale a xikolweni mi twa singing ku va ku na general music. Yes. Even hambi nga ri general music ntsena gospel a ni yimbelela a xikolweni a kwini a assembly a ni yimbelela kuma ku ri most of the time kuma ku van'wana va ku va hleka vanhu van'wana va khwentana va ku yi lava ngopfu swilo but mani nga tirhi hi vona just because munhu ni bebuliwe na yena no n'wi kuma kwala misaveni. Ngahle mungisiya kwa. So mina a ni ora famba a siya n'wina. So mina a ni ndla leswi swi nga la
Okay. ka me I kuma ku ri okay no hi nkarhi walowo kuma ku okay vanhu va vulavula vhele vanhu mastanani but I kuma ku ri loko lembe se ri hela I kuma ku yiwa ka timhaka swa ti-award what njani ka ti-certificate va ni hlayini Thulani mfana wa ka Zita I wine award ya so na certificate what njani swilo leswi swi ni motivate ku ya mahlweni that is why mi kuma ku ri ka arts and culture I nga ntula ku draw kumbe xana swin'wana what but a ni swi ta ku okay no ka timhaka ta vahaxi kumbe xana ku yimbelela ni ya ku pandzeni ku hanya kahle yi le ku hi fonelenge loko ri le yi le henhla le ala a pause no hlamula nga hlamula ya n'wina yeah man yeah so yi le ku disturbing swinene on vheta ni pandza hi ku hanya kahle ka flight mode yona le yi se ka flight mode yi va yi ri ka vibration I know yi se ka flight mode just because now ni la ku endla timhaka ta ku no swilo swi va am le ku foneliwe vanhu va tigigi mi nga ta tshika vanhu va tigigi no ko va munhu nje ko va munhu nje yo vheta hi nge makeni episode leyi tisiwaka n'wina hi undefined house vanhu va yini machaka I vanhu vo rhunga loko lava swa timpahla na yini hinkwaswo ti kumi na undefined house te se swi se heleka se na swin'wana swo 3 weeks hi fika ka December vanhu va le ku cateni maxaka hi zinga ni kholele ku mina cata mi twi hi makuna cata n'wana mina hoyo ni ku cateni va John no ku sweswi kwe lo and then I come in MC ya Msava ne MC ya Msava jikelela Afrika-Dzonga hinkwayo ne yeah okay hi sponsor hi Bila ICT Solutions I vanhu va ti computer no xavisa swa internet mi nga ni beyo mu vula advert or advert sweswi mi ba live read episode leyi tisiwaka n'wina hi Bila ICT Solutions I vanhu vo xavisa ti-computer va ku xavisa ti-computer Afrika-Dzonga hinkwayo jikelele yeah so xiponsora xa hina xa masiku hinkwawo I Bila ICT Solutions they are inspired by innovations loko u lava timhaka ta ti-computer vanhu se va sweswi December mara hi January mara va tlhele eswikolweni van'wana se va sungula timhaka ta ti-university so loko u lava na computer ti kume na vanhu va Bila ICT Solutions loko karata hi load shedding u na router ndlwini yi lava va ri yini lexa xa UPS ya ti router va xavisa kumbe loko ri ku munhu wo tshama xinyameni u karhatana ngopfu na makhandlela u nga group leta to charge leti I'm sure 100 rand ya one so loko lava swo fana sweswo ti kume na Bila ICT Solutions Bila ICT Solutions as I said they are inspired by innovations i vuya ka boti Gondi boy akhoneni ya Msava makuva embuka for mchato wa van'wana va nga I mean anchati mina kasi so yini mashaka mani le ku cateni okay I'm never ready ku va ready ni ready kutekiwa ku teka or ku tekiwa I know what tekiwa n'wana masiku lava ku fana van'wana mi kha mi byeva okay a hi tshikeni kwala misaveni va nga ta famba va ku ve hina hi va vulavula ku biha Mashava u pfukini hi ngo kombela ku twa n'wina hi kona ni vona u kha yimisa voko loko Gondi boy kha valala hi career yona ku yimisa voko le tlasini into ni ka mbula hi mhaka ya ku loko fika ka leswi swa arts and culture amba pata yes so meaning ku ri from xivutiso lexi nga vutisa after show swa music sukuseli kwihi and stuff I think am ka mi hlamusela hi rendzo kwala meaning ku ri loko n'wina loko va ku i nkarhi wa arts and culture vutshila bya n'wina byi langutisi ngopfu ka music alright no vutshila bya mina a byi languta ngopfu ka music byi okay byi langute ka timhaka ta ku ri okay no vanhu kha ni phusha leswi swi nga ka tixelo ta mbili ya mina cause ku na swilo swo hambanahambana Gondi boy i comedian serious actor MC as va mu byeleni jikele comedian artist
n'wamabindzu leswi vula ku ri ku na tishelfu to hambanahambana leti ni lava ku to humesela ka vantshwa va swi vona ku ri okay no if swi ku pandzapandza leswiya swa ti-education is the key of success me a swi fika ke swi va success ka mina a ni vuli ka lavan'wana vula for the sake ya ku mina dream ya mina i timhaka ta ku ri ni wisha timhaka ta ku ri ni ti tirha self na vutukira munhu wa mulungu kumbexani company yo karhi na ku ti tirha mina self and then swilo swi vitana Gondi boy and then ni na ku navela ku ri okay no as a Gondi boy va brand leyi kulukumba Afrika-Dzonga hinkwayo mhlayile n'wana kahle ngopfu so kuna failure ka certain industry ne like ka music inge stumbeti va failing vo tala too much or van'wanyana ko va a plane that they didn't even take off vo fika a hi nantswisa heta va fambela kun'wana so mabindzu man'we lama nga ma langutisa alright no mabindzu ma mina lama ni nga ma langutisa ni lava ku ti endlela brand leyi ni nga ta va ni kha ni yi xavisa as a Xitapa ti-tracksuit ma-jersey swidloko swa me self and then already timhaka ta ku ri ni fane ni ta timhaka ta ku ri okay no xikolo xin'wana na xin'wana more specially swe le kaya just because ngi hi ka swikolo swin'wana mara leswi ni nga kulela swona swe le kaya ni nga dyondza swona ni la ku simeka swi-business swo karhi a hi ngo most of the time ni xava michini leya ti-ice cream loko kha ku hisa xikolo xin'wana na xin'wana ni simeka muchini wa mina wa ice cream and then yi va yi kha yi khavhara vana va xikolo kambe mara loko swi vuya hala ka business loko i kha i ni lava kaya swi vula ku ti-price ti nge fani na ti leti nga ta va ti ri hala xikolweni so leti nga ta va ti ri xikolweni ti va ti va ti kha ti khavhara lava nga ta va kha va dya xitapatapa va ti dyela ice cream but then mi nge za mi nge maxaka ni discovery mhaka yin'wana ku valala ti-ice cream ku na milk lane akaya kamalamulela kwavo giyani ye thando ntsena so ku na ndhawu yo xavisa like laha u fikaka ku nghena u xava ti-ice cream ntsena okay so va famba swi hatlisela mi fanele mi tsutsuma ku hatlisa ni mi nyike idea sweswi no na khensa ene ku hava munhu a nga ta tshwa dyambu a kha swi ta ku na ndhawu leyi ku xavisiwaka swilo swo titimela a nga ya ku xava ka hisa yani malamulele ka hisa ku hisa badi and ma swi twisisa so swi tsutsumeleni ku hatlisa maxaka and then loko ma ri ka mhaka leyo ni vona yi nga ri a mi ri na mi le ku vulavuleni mhaka ya mabindzu lama mi lava ku ma endla mara ku na mabindzu lama mi nge le ku ma endleni already yes ku na mabindzu lama ni nga ku ma endleni ni nga biziwa xavisa ticonto and then ni xavisa swilo swo fanisa na swakudya swo swekiwa a xikolweni amavala na school but sweswiwani ni tsandzeki ku fikelela pfuka ni humesa hi tiliya yi nga trending all over Swatsakisa swilo swa ku namba as a Makhates production as a loko va ni tekini kususela va ni tekini va ringeta ku ni kombisa timhaka ta ku no Gondi boy is a brand and then swi nga va njhani i thola vanhu va xavisa ivi i ya cheka kunene and then ni fike ni agree na vona about the business ku ri nga saleli ndzhaku but mi kuma ku ri vanhu lava i kuma ku ri ni nga n'wi thola se u teka advantage ku okay ha ringana what ile kule but lexi nga xi ringeta ku xi kombisa timhaka ta ku from now swa ha ku yima swa mina loko xi pfala xikolo sweswiwani the reason timhaka ta ku ri profit leyi kuma ku mani hi endla vanhu lava ni va tholaka a va ha yi endli the reason timhaka ta ku ri i twa ongeti loko no ni stoke swilo swa 1.2 loko 1.2 leyi a yi xavisa yi khoma hi mavoko i twa se nge mali liya yo nghena ku ri hi liya mina ni nga stoka hi yona and then ha langutelini profit and then ni vona swin'wana ku okay no swi ta ni holovisa na vanhu vo karhi and then swi vuyisa timhaka ta ku no okay no wa tonga what and then i hetelela i copacopa hi swicopacopa just because ma swi tiva ku magama njhani so but I have to decide ku okay no swilo swo tala ni ta sungula yini next year and then ni ta kuma vanhu lava nga kulu ka mina and then ni va thola lava va lavaka ku business and then va lava ku business ku ri famba but the next year ndava ni ri na ku navela ku okay no loko ni nga ri busy from January to February mina ni xavisa hi nexe just because mina a ni tinyomi na tiva myself swi vula ku ri leswi swa ku ri if I swi tiva ku ri hi fanele ku xavisa yela ni tshwa tixiva hi nexe madyambu malama ni ku nyika ricondo i ya dya i swi ku okay xavisele Gondi boy vutomi byi kota ku mova byi ya mahlweni no nina you from what I hear now, you sound like a very humble, a person who knows what you are focused. Nina kinga na vanhu vakagaza. Loko no la ku swi veka ntaku entertainment industry ya vanhu vakagaza.
loko hi fikela ka position leyi mi nga le ka yona swo fana leswi mbalalaka swo ku mina ni ta ni ya ti xavisela hi nexe ticondzo ta mina hi hetele hi nga la ku tlhelela hi la ku ndla swo fana leswi ku ri hi va na ku vona ka ku hina se hi better than a certain group of people or vanhu lava nga ri ku ti-artist or things like that kuve a hi seza hi fikelela ka position yaleyo hi nga tikuma hi kha hi byela ku hina hi better than someone else antwisanyana so ni vona nga ri n'wina alignment ya n'wina i timhaka to I'm building na ni le ku akeni ene ka ku aka ka mina ni nge pfumeleli ku xixa hi one lexi xi ni elevate ku ni ya henhla ni beta ni tshika swilo hinkwaswo ni langusana na xo xi ri one na sweswi mi nga swi vula swona a fanele ni maka tishelfu leti ni nga na tona laha ene tin'wani ta koho ti require ku ni ya xitaratini ni ya ku xaviseni ya i ntiyiso kulukumba ngoswa swose ya mina but lexi lava ku xi kombisa i timhaka ta ku ri most of the time sweswi mi swi vilerisaka swona vanhu va rhandza ku ti cinca in life andaka loko hi cinciwe hi vanhu ne mi nga rivali ku loko ni ze ni khandziya i timhaka ta ti-fans xitepisi lexi ni nga khomeliwa xona swi vula ku i mhaka ya vaseketeri loko mina no lava ku cinca vutomi hi mhaka vanhu va kha va swi languta but laha mina ni nga suka kona i timhaka ta ku ri mi i khale ni kha ni xavisa va swi tiva laha ni nga dyondza na vo xikolo ni sungule ku xavisa xilo lexiya xa guruguru xa ha ri guruguru wa ri tsundzuka guruguru ni xavisa the reason timhaka ta ku leswi nga ni phusha ku ni xavisa evuton'wini bya mina ka hina hi majita hi 5 na nhwanyana vambirhi so 7 wa vanhu so mi kuma ku ri loko hi fika high school hinkwini boti like enough sa a huma se mara a hi sala high school hi ri 3 okay maswisisanyana ni nga ha vuli tati just because sister i vakulu ngopfu ka hina but mi kuma ku loko hi kombela mali ka oledi loko yi gaya mali kuma ku hi mali yaliya ya xidendani yi ngo hi gaya for siku lero na the other following day hi tsaka kuma ku yi gaya 10 mara ni twisisa ku no what about masiku laman'wanyana swi vula ku swi boheka ku munhu ya phaka xitapa na yinini and then the reason timhaka ta ku ri ni nyanya ku phaka a hi timhaka ta ku a ni nga swi lavi swilo swa government ku na vanhu lava hi nga kula na vo a va ri masavage ne maswisisa so most of the time i kuma ku ri okay no munhu i kulukumba ka wena i swi tiva ku ri loko yi back break i twa ndlala khwiri mara ka video leyi hinkwavo mi khomi bakiti musi twana alright leswi la ku savage ya ku ri n'wina ni okay loko ndzi ni khoma bucket hi siku lero ni vhete ni meka sure ku ri ho ni va savage for nkarhi wolowo just because munhu loyi a swi tiva ku ri okay if a khoma bucket a nge se vuya breakini a va ha va hlongolini so ni khoma pakiti leriya mi kuma ku ri okay already se van'wana va ti phakeli hi voxe se ri sale half ni ta ri cheka kahle laha so and then mi kha ni kha ni rhandza tinsimu ta president Mayengani andzhaka loko ni kha ni swi tivini ku na Benny Mayengani so and then ni create something ni ku track liya a ni rhandza ni hatla ku yi chaya ta nkelo a hi nga tleli so no I know xitapa a hi nga phali so ni vuma la kasi so loko ni vuma ibe va hlavela so ni khoma yini bagit lucky enough kuna misa n'wana a ku kumbexana o teka video ku ni ta trend a ni n'wi khensa ngomisa leya swi vulavula masiku hinkwawo so a teka video i teke kumbexana leyi hansi ka tafula or ku njhani but i teke video liya ivi a yi posta ka ti-WhatsApp ivi swilo swi sungula ku circulate a nga twanananga ivi swe vanhu va ku na xilo swin'wana xi nga ku yimbeleleni xitapatapa so but lucky enough lexi nga va xi ni tsakise timhaka ta ku ri president a ni nge se tshama ni yi fikelela ku vulavula na vona hi call or whatever but va yi teka video leyi va yi posta ka page ya vona even na namuntlha na sweswi ya ha ri kona na ku yi tlhela ni yi resenda ni yi reposta futhi even ni yi share ku lava nga yi posta hi 2019 video leyi ya xitapa so loko ndzi ni yimbelela track leyi ya xitapa i timhaka ta ku ri mi anda nangu ku ti xavisela ni swi tiva ku hi break mpantwani na wona whether ni lava xivindo or yini watwati hi mali leyi nga ta va ni yi kokisela akweni ka bari case and like enough loko ni suka amavalani high school ni ya thambisa ka xigalo a ni nga va tivi vanhu va ka xigalo mina like enough ni ti va na amukela hi Monday hi wambirhi sa ni xavisa swin'witsi xikolweni lexiya I lose focus loko yi fika live ta yi sungula bindzu ku ri n'wana tshemba ku that guy wa ku fika today but hi wambirhi se i sungula ku ta xikolweni i ta na bad case
and the body case leta ti ri na stock yeah so ava ni dyana vito mara ti buka miri wa hini a ni chela buku yin'we me ya bad case one book yi tirha mintirho leyi hinkwayo ndana kopa ka liya u nga rivali mike ma vona ndhaku a ni ta ku tsala whether kolota se a yi ri na mhlana hala ndhaku vute yi na swo tala a yi ri na swo tala laha but ni tsakisa hi timhaka ta ku ri va swi tiva okay mina to be honest ni nyikiwe timhaka ta ku na swi kota ku ti vulavulela loko i ku wa lomba a ni ku byela ku okay mundzuku ni ta yi laha but loko i lomba xi xa 1 rand xi vuya na 5 loko lomba xa 2 rand xi vuya na 1 rand a ku 50% profit yeah so loko a ni swi tiva ku loko i lomba xiwitsi mundzuku na mpundu ni va ni ku tsakeleni before hi nge se nghena titlilasini ni va ni fikini pay hey yi humesa buka xikoloto ya ku nkambuweni dyambu hinkwaro tlilasini ku kambuweni ku tlambuweni se kahle loko u nga hakeli a wu ta tlambiwa imbabva ku tlambatlambiwa sa ni swi tiva ku ni kuma kwihi and if ni na loko i kuma ku before assembly a yi se sungula a nga yima mahlweni u tlambiwa mani yi le ku kaleteni ka xivutisa love cane a nga xi teka rini so vanhu va ta jika va ku na ngoti vanhu vo tala a ni swi ta ku ni na vu-creative bya mina bya ku munhu byo londa that has must pay yeah no swa twala so far in lexi nge le ku kombeni nga ku xi le ku ndlandlamukeni ka business ti nga kona to tala cause tiva maybe hala ka music a swi vona ku ri swo tala swi le ku endlekeni and then ku na music ku na mabindzu man'wana lama vulavulaka hi yini leyi mi vonaka ingaku maybe yi le ku tekeni ka xitlhangunyana or yi le ku exceleni yana alright leswi a ni nga swi langutelaki mi ni langute ngopfu ka MC just because MC ku susela ku hala kerekeni ni kha ni fambisa mangekereke Gondi boy mina mi kereke na nghena but a no vekiwa ka swiyenge swo hambanahambana kuma ku ri okay no vakereki vanene va ni lava ka xiyenge xo karhi so swo fanisa na mufambisi ni na fambisele ra side ri le kerekeni ti-festival a creche a mcatwini sweswo swa ti-graduation okay so ni vulela for the sake ya ku Gondi boy that is why to be honest nkarhi wun'wani ni ti vutisa timhaka ta ku ri Gondi boy senature ntumbuluko ku na button yin'wana laha ku ta that is why a ni swi rhandzi ku khumbakhumbiwa just because loko wo yi potosa ni tlhelela ka planet yin'wana a ma ha ni voni la South Africa just because ni rhandza ngopfu ku khumbakhumba so Gondi boy ntumbuluko za mi rhandzi ku khumbakhumbiwa wo ringeta kwalaya maxa so okay back to question ya kulukumba luya so okay ni la ku hlamula inani ya kulukumba luya so ma vona loko ni sungule ku ringeta ku hela ka xitapatapa live again car la ya ka hi ku tivi mali I dyana ni ta ku hlamuleli ni nga feature Johnson Makhates vanhu va vuye va ni vona ku ri vana ku tsakela ka Daideng just because va swi vona ku ri mina a ni yisi music hikuva timhaka ta ku ri okay no mi fa mi yingisela swi va swi twisa n'wana ku vava but ni yisa music swi fika swi covera munhu un'wana na un'wana so vanhu loko va kha va commenta laha va ku no Gondi boy yisa Daideng mahlweni van'wana va ni sendela ti-paragraph emfu hi kombela i nga give up evuton'wini bya wena yisa swilo leswi mahlweni and then but ni swi twa ku na ku tikeleka ni na yo talenta mara ni hava studio even ni na studio loko i ri na xo kumbe xi lava ku va na xona vanhu lava i va byelaka i va approachaka i kuma ku wa n'wi WhatsApp ka Facebook hey ni na talent ya sona nto u pfula tsika kumbe a hetelela nga ku hlamulaki but u lose focus mara no ka hayi no wo ni phusha yini swa MC but from now upwards o siya mina music na swa MC swi le ku pusheni just because swi leswin'wana just because lava Gondi mcatweni wa swi twa un'wana na un'wana loyi a nga ku ni languteni swi vula ku a nga lava MC ntsena i lave brand i lave kahle comedian i lave businessman so munhu a nga ha ti mcatweni ya wena hi mhaka ku i tela ku va mcato wa n'wina most of the time va tala ku mcato ku hi ya vona Gondi boy Swatsakisa loko kuma ntsena na yini kuma ya mcatini ve ya na bindzu kwale fika
i vele fike pfula xibazanyana kwala yeah no karinyana loko va ku va ya ku tekeni ti picture yo yi nghena xibazeni ne masivona. ne So to be honest from now lexi xi nga salela nyana ndzhaku i business but December ndava se ni kha ni phusha already se ni draftini even na shop ya mina se yile ku renovate ku ta va kha ku xavisiwa n'wana wa xinesani xinesani ni vula damani so mahuku ta va kha oxiwa kunene le sefeni ne and na swilo swa ku hambanahambana leswi va nga ta va kha swi kuma hi u nga mi n'wi vitana n'wana wa xinesani a ni xinesani xi na tipapa to basa so ne se mbala swilo swa white and then vurhede lebya byala ka damani bya lan'wana se xinesani xinesani okay and then hi vuya ka hi le ku vulavuleni Gondi boy rito Gondi ri ta ri huma kwihi alright that is why ni ku va creativity eva na creativity I'm nhlokweni ya wena swi kahle ngopfu na nkoka dade mina a ni tlanga ball a xikolweni va swi tiva vo n'wina kahle ne a ni tlanga bolo a ni khuwela bolo wayiteka itlherisela ndzhaku a yi ba himpandzu wa nhloko bola leyo yi humela handle ayiteka nakambe yena kama ni coach Obrena fena mude spamsenyo tuvula Makhates safa indlala ipisa pale tlhela ndzhaku we koma tsonde maburukwane so a ni swi tiva ku ri okay no tsandla maburukwane so a ni khuzela a ni tlanga andzeni ne a ni tsutsuma ni hinda na bolo the way leswi a ni tsutsumisa swo bolweni like enough ni ze ni tlanga bolo yin'wana a Zaneni mina tsutsuma na bolo mina ni siya na bolo ni siya na bolo so ni tlangi a Zaneni like enough and then maswi ku ri hi hlangana na valungu ka tournament ni drovula mulungu n'wana za hunduka munhu wa ntima hi the way leswi a ni tlangisa swo bolo wait macha yi ri drovule munhu za hunduka mulungu za hunduka munhu wa ntima so mara ni vulavula sweswo for the sake ya ku okay no vito ra Gondi boy a ku nga ri Gondi boy a ku ri gondolo so vito ra gondolo va ni vito ra gondolo ri nga helmet a ri huma hi mhaka yini ni we singeni a ku khumeliwa loko mo vo xivati lexi xi nga na xivole xi nga laha ehenhla ka xiyo a singeni and then loko ni vuya hi le henhla crash sembi yi fika yi tlhavala yi nghena ivi tihlo leriwani ndlayini ri huma maswizana but like enough not khensa Xikwembu hikuva even na loko va ya xibedhlele va old lady na yini na dokodela a va vula ku va ri suicide idea ku va vekela rin'wana ra ntswana va tikuma ni kha ni vona so vo vula ku ri no a ri damage kahle because a yi tlhavi nsimbi a nghenini ivi se va rhunga and then ni ya recover so loko ni ya xikolweni a va ni bohelele bandage so vana va xikolo ma swi tiva mbala gondolo se ri nghena ndlayini ri mila die there so ni swi twa ku swi ni nyika problem va ni thyaka hi migondolo so ni va pandza kahle cause a va ni recognize a ya dlaya ku pandza ka ti creative art va swi tiva ku kilo xezi ya vuma what so ni ndlayini ni susa laha ka ndolo ivi ni ku Gondi se yi ku Gondi boy sukela kwala no hayi na creativity ya xiyimo xa le henhla ngopfu ne and then vanhu va hetelela va tsakela ti Gondi so va hetelela va twa difa na vutsokotso hi vito ra Gondi boy hi vudifa na vutsokotso na mlaka band ne hey maxava so eka nkarhi wa sweswi ni na swi tiva ku ri busy ngopfu hala ka music se munhu u la ta kuma hala ka ku MC u kumeka njhani ko alright no like enough number ya Gondi boy a ya kumeki so there isn't timhaka ta ku ri ni bukwa ka mucato ni bukwa ka manager okay ka artist ni bukwa ka manager there isn't timhaka ta ku ri va vone swi ri na nkoka ku ri a ni ma swi tiva vhele more especially magazi va swi kota ku tekela munhu advantage a hi ngo mina no ka no mucato i 10,000 n'wi ma swi kota ku mi ni foyinela as mina just because ma swi tiva ku 10,000 kumbe 3 point mani a ni tshama ni yi khoma muka mi 10,000 ni yi khoma ke ni khome 2,000
ni nga yi chela sweswi so mi nkarhi walowo swi vula ku ri na switwa ni broke and ya ni hlamarisa ya mhlamarisa swi vula ku ri okay no ni nga gina ni kuma ku ri okay ni va ni kha ni teka timali tetiya ta ku ti nge khavhari vutomi bya mina ni kuma ku ri vutomi bya mina byi na ku antswa endzhaku ka malembe mo karhi so swilo swo tala swa mina swi manajera hi Mimari Mhlongo na Makhates production ku nga Makhates ingale ndaku Makhates production yeah okay yeah Makhates production okay and kwala ka Makhates so manager is it like metera ask a record label mi signing okay vo artist ni tirha as a record label ya Makhates production but vo MC bya Gondi boy but no kaninga charge hinesh just because I go the price tab performance not the price tab MC I go performance 10,000 every MC mchato no 2,000 as make sense just because you know vota like Gondi boy is a brand and then brand ya mina mbala ku ivona siku rin'wana ikulini leswi ni vula ku swona for the sake ya ku ela ku ni vona mchato ningeti ni mbale bemuda pe masizisi ni fanita ni languteka Gondi boy hiluya just because you know vanhu va vulavula a ngo itamcatweni nkarhi walowo brook itlhatlhekete njara yo lomba watwa mbalele ra kona n'wana na mngana masizisi ya twa ndlala but ni vula for the sake ya ku swi la ku ni cover timhaka ta ku even hambi ndlala ni yitwa mara manager va kota ku ni vulavula timhaka ta ku no ni kota va ni kha ni fikelela hi switsongo ne okay and then Makhates production mi sungule na yona rini okay Makhates production ya ku nthomba lembe leri a ni nga yi tivi production lewa to be honest no for the sake ya ku ni cancer ngopfu vanhu lava va nga ni meshina ka Facebook lava va nga ni byela ku no tsutsumelani ka Facebook mi ya meshina munhu loyi like vakhaya va mina vumkhaya sis Joyce Makhates mani Mkateko Angelique va ka Mavalani like enough loko va ri ku ntweni and rand ku va siya ka interview the reason timanga ta ku ri vanhu lava nga hoxa xandla ehenhleni ka vutomi bya mina hambi va nga hoxa ka mali mara hi ku na loko va no fonela va ku no cheka ka Facebook i byela vanhu va ku meshina what no ka yini va ku ka swin'wana just because ku tsaliwe timanga ta ku ri hi lava munhu loyi a nga na talent already a nga ti establisha but a tsandzeka ku ti yisa mahlweni hi lava ku n'wi teka hi n'wi yisa ka level yin'wana so many vele na ri busy vele exikolweni ku xavisa na tsakisa hi ku koleka liya ni koleka ni nga yi tolovela ya ticondo so mara ni ndla ni posta ka WhatsApp no ku famba ni machine vele vanhu va ka hina vo tala most of the time na vanhu tivaka va nga va ndanda ku suka timbilwini va ni machine so ku ka ti machine leta Makhates production yi nga gangisisa xiswo va kuma Gondi boy and then like enough Mimari Mhlongo agent van fonela va kumjani mvuke mjani ana va tivi total so va kuno vanhu hi vone va machine ni watwat mara ikhale ka mi tiva mara a swi nga ta va sipule na hina hi fonela what njani mara sweswi mako vanhu va vulavuleni ta ka n'wina hi mhaka ku vanhu va vulavuleni veri va vona swilo swa swona so no ka no i ntiyiso wa twa njhani so va vulavula na mina va ku hi nga vulavula nampundzu so like enough vanhu fonela futa nampundzu va mjani mpfuke mjani hi bula hi burisana so va ku no hi lava ku teka ntalete ya n'wina hi yisa la wa twa njhani so no ku ya MC or ya music na va ku ne or ya ticondo lava hala ka side ra ka swa music a ni swi twa ku ni twa onge ti ni heleleni just because na kha yi trending mara tigigani ti kumaki ni bela ya ku TV trending ka TikTok mara still so no ka okay no problem so milo ntaka Makhates production anto loko va heta ku nsayina na ta performa hi tisim to fana na va live my kha ku ya mahlweni kumbe xana ku tsakisa tsona so va no hi lexi stood so loko van fonela man ta ku sign in la a ni nga tele ku na but siku lero no anytime swi vula ku loko ku ri where free no ku vele man nga chuwaki if na sweswi an chuwaki ni ku no ni nga nghena studio va ku
producer ya wena man so ni va byela okay mi munhu loyi tivanaka kahle a ni kotaka ni nga ba swilo swi va na difa na vutsokotso Panyas the producer ne so like enough va nga swi tivi Panyas honte I holela se va nga swi tivi holela manje njanja so va ka ngifonela like enough loko no ngifonela kasi u tirheni ka album ya Shongi na Salan the producer kwala ka studio shin Makhates production okay so va kasi vula kulukumba lo so like enough if that kotana kwa so ulela Panyas ulela Panyas cause nangutwa ka tin'wana ta va rimana kuna ngoma leya ku huma ku sweswi man ve rimana vitana kwala mbasi mangutiva Panyaza le ya paparula no ya hayi ndlozi ra mina ya va rimana Xitanguma okay so kwalo like enough ni mina Panyas kale ka tirha kususela ka fucking ka la yako gap wa marimba la yako mashaka mhleka yini na mali so ni kuma go ngonya leyi nga yitolovela so manager me yini tsakiseti magata ku ri yi fike yindla ku ni khululeka mbilwini just because yite u lava va mani any future un'wana na un'wana nta hakela so ni swi vona ku no anta lava Beni anta lava Mr Post anta lava Joe anta lava Rangani anta lava Swatsakisa already Swatsakisa I endlini track but ni swi saka okay no won't delay the trending artist first before the legend and then no ni lava J John gap wa marimba Xamaccombo gijima no kana nga tsundzuki lowun'wana ka the featuring so like enough ka vanhu va lava hinkwavo ava va kuma manage ve va kuma Xamaccombo iva va vulavula na Liquor Stylist and then va vulavula okay no hi nga sungula rini ni ka no me anytime ivi va te kwala a Midrand a Waterfall ivi va fika ku vulavuliwa and then like enough hi ndlela yaleyo ivi swilo swi kota ku sungula ku tshama tebulini ivi ku vulavuliwa and then na Xamaccombo no vo nana la aye minjani mpfukini yiku hayi no michava mic michava mic mngata mtangena ma join mitamta vaseketela mitamta okay that's one all right so like enough ku fika as Makhates production xilo xin'wana na xin'wana xa la xi na nawu xi le tafuleni even na artist n'wana yin'wana ni le ku va vheta va swi tivi loko yi la ku feature kumbe na ku yi feature ku fika ku tshama tafuleni u lava ti-royalties or u lava mali swi vula loko elanga mali ka ti-royalties a hi ku hlaya a wu countiwe helo what and all that stuff but like enough the artist leyi ni nga ti feature ta swi tiva sweswo so ni ku ni lava Xamaccombo na Xamaccombo hi fika hi ku buwa beat Panyas a baya beat and then mina ni sungula man tshame kwa Xamaccombo a tshame kwa leke ra tshamela yeah and then ku buwa beat and then vele mina ni swi twa ku ni tshame ni lora swi swa so ni so Xamaccombo so a hi humi ya a swi oloriwa ku sungula so a ku hi humi ya so beat yi twa hi ri handle yeah so hi va kha hi kombisana kwala loko nenane Swatsakisa ku n'wanangu se kha hi nandzisa handle so ni no na a ku no swilo leswi nga swi cica hi vai kwini swi ya recordiwa kona kwala ka rumeli kwala ka room leyi swi hume kwala ka site reriwani Swatsakisa hi hume kwala like enough ya Xamaccombo vanhu vo tala I know even myself Xamaccombo hitmaker ne ya ni nge swi fihli sweswo ni nge pfaleli n'wana wa munhu kwa munhu la nga ta Xamaccombo i ta ala loko ku ri a mi nga swi tivi n'wina mi nga ku languteni la nga ta ala a kolodza na velenge lava nge le masirheni loko ku ri lava va nga ku languteni loko ku ri a va nga swi tivi Xamaccombo i hitmaker Gondi boy wa byela just because that is why she's that guy a ni swi tiva ku ri okay no ku ta va na something ku ta khoseka havoc because na swi tiva ku ri okay no ku na ku hlangana a ximoyeni hayi bomb swi fana na n'wansati phela loko munghanga wa swi twa loko kha vulavula na yena ka WhatsApp loko a nga ku sendela emoji kusuka swin'wana
morning a tla go rilela nyana wa swito mani lava ka hina so ni vulela for the sake ya ku Xamaccombo ni vulela for the sake ya ku na cancer jara ka gawula jara ka ndindani Gondi boy ku va a kha tiveka ku hindisa from now i ku va ku ri featuring ya mina combination ya mina Xamaccombo and even next year na to pants even next year ka ha ri na ti-single to karhi a na ha bi ne album next year cause ano gongonda mara ndilo na u hlanganyeta next year ta va ri kona next year ni ya tirha na Xamaccombo ni ya tirha na Gijima ni ya tirha na artist hinkwato leti ni nga ta va ni kha ni ti-mission ku tirha na tona just because Gondi boy tsivele ndilo and then vaseketeri even a single day ni nge va disappoint like enough album leyi nga huma a yi ri ku rhandza ka record label just because a va ni vitanela album maswizisi so ku yo fika u kuma ku loko hi copa Swatsakisa yi fika yi va na vunaragadzedze ka ti-fans vunaragadzedze mara marito lama mtamuka mamana mo kwihi a khombro kwihi na mina ha ri ka sweswi ka mhaka lene i ku ni voni ku ri ku na a ni ri ku na sweswo loko tinsimu ti humesiwa through distributing company yi va yi tsale ku topic laya ku na Swatsakisa leyi nga na is it 600 and something thousand wa ti-views and then ku va na topic leyi yi nga le hansi ku ve ku humelela yini laya okay liya yi nga hansi i Makhates production kasi liya yin'wana hi leyi tirhaka na yona Afro music hi leyi humesaka tinsimu ka yona leyi nga ku fambeni mahlweni leyi nga na ti-viewers to tala leyi nga ku streamiweni hi leyi Afro music wa hina under Makhates production wu cheliwaku kona whether piano or Afro music what Afro proper music sweswo swo fanisa na sweswiya Makhates production hi tirhisana Afro music ni le kutweni ka ti-language tin'wanyana le na ku vuya ko futhi tin'wanyani mi rhanga mi vulavula mi vitana mnisi mi vulavula language yin'wana yi twinso okay like enough ni na ku navela ku ri one day after 3 years or 2 years ku va ku ri na language ya mina hi leyi mi nga yi mention sweswi swi vulavuriwa hi mina ntsena swilo leswiya ne Xamaccombo like twini ku ri hey ala kwanda hloko just because even Jiwan Solmakam u rhandza ngopfu that language loko no zini Xamaccombo naria akusandaria ni ku Sweden Xamaccombo naria sandaria maswizisi hi ku hi nkarhi walowo swilo va twa onge swi nge endleki but at the end swi ta va na vuswede swi ta va swi hetisekini i Xamaccombo hey Gondi boy ne and then mi tirhena a mavalala ku tirha na ti-artist ne ni voni ku na tombi yin'wana mi nga tirha na yo ka risimu a na ha tsundzuki hi rini khazi na khazi xilala xitimela vuthoma mahlo ni tirha na khazi na khazi and then mani loyi na voice yin'wani yi na vukhoro ameri ebere English Xamaccombo ina voice yin'wani ya kahle ngopfu yi hambana na ta van'wana ti voice so khazi na khazi ni tirha na hi ka tshimi tinharhu i munhu loyi ni nga n'wi kuma under Sikiza and then ni ringeta ku kombisa timhaka ta ku ri okay no ni lava ku tirha na khazi because ni n'wi twi a yimbelela ku na track leyi a nga yimbelela na Sikiza Boys na Ben Mahinga kambe yi ri yini na yi rivala that track but hi kokwa yiko so ni ta yi hlaya nga ri khale masivo and then number 2 ni tirha na Sign Free jara ka guwela ku ri kumba luya timhaka ta ku ri ka ri na swilo swo tala ngopfu and then matiko ma ha to vaviseka just because ma ha to tshivela a veke swilo swo tala Chilfin na Dimes and then combination ya mina na ye and then na Xamaccombo i vanhu lava ni nga swi twa ku ri na la ku na vukhombo yeah so ani vuli ku na van'wana a ni se tirha na vona mara ka lava vambirhi na swi twa ku swilo swo endleka swele ke Dum ya Sign Free even na tisola leyi nga ku trendeni tirha na Sign Free leswi vulaka ku ri uzi kota ku tirha xilo xin'we ivi xi trend swi vula ku swilo sweswo hi va hi ri ku tirheni kahle cause ana ta vuya kwala ku mi tikomba mi khomani ngopfu na Sign Free
relationship yangu ikhale ri kona sign free monge mtshama kwala sembuyini sign free I munhu loyi I kuma ku ri a no yi rhandza tinsimu ta yena a masunguleni ne a ni nga swi dream ku nga tshika hi hlanganeni evuton'wini bya mina yena but lucky enough Makhates production a yi vuli swilo ko va ti-surprise ne and then mi ni tiva ku ri okay no ka xichangani ku va ku ri mi ntsena what but as a Makhates production I khale va kha va tirha na the sign free show Makhates production and then loko so ni pfuka siku rin'wana kuma ku sign free kwala studio ne so ni tala ku chavo xisa lexi a ni xi tolovelaka but kasi xi ta pfuleka ka mina and then loko va ku a hoxa voice manager va ku no a hoxi voice and then loko a hoxa voice ivi swi pfumela and then ivi hi va hi veta hi va hi welcomeanini hi ndlela leyo ivi se hi va hi ri na ku navela ku tirhisana ku ya mahlweni if I'm not mistaken ku na tinsimu ta 5 leti ni nga ti endla na sign free hinkwato I tinjambu mo ni pfuxela I manager ne big boss ya Makhates production ne Dr Phil aye hi vo Makhates production minjani na naye tshame na big boss ntwa ku big boss big boss go munhu ntsena ne yeah vitu imani Philip okay no amkela antivi ku ava mbyeleni ku hele ku teni na hi nga tikuma se hi hlongoriwini kwala hi humesiwe ku tsutsuma ne okay no swi kahle man va kha va hi hlamusela ku no va khomeke kahle ngopfu la ka Makhates production ne ava swidanza mano hope ne no swi vula ku loko mo zami kumeka avulini ku ule ku teni ivi mi n'wi themba ku no you can continue swi vula ku he's been saying the proper things ava kha va jamuka swona kwala no mashava Makhates ti komba yi karhi yi ri ka nkarhi wa ku yi kota ku kuma ti-artist tanihiloko va byerini ku ri volovolo mbambambiwa I va tlhe va tshunetiwa hi van'wani va rhandza kusuka mbilwini ni twa sweswi va vulavula ku ri na vo sign free na van'wanyana ku nga va ku ri xilo lexi n'wina mi twa ku ingaku hi leswi mi swi endlisaka swona ku kuma ti-artist or ma approacheka na ku approacheka n'wina hi n'wexe or na n'wina ma swi kota ku approach na approacheka mara mostly hala ka xigaza nakona ku na manager mhlongo yona yi dala ngopfu xigaza so mina ni le kule nyana swona ni le kusuha ngopfu okay n'wina mi le ka side ri mina I know languta ku ngopfu company ku rhandza ku oh okay so like a big boss mashava veri mi taza mi humesa xikandza kwala mashava yeah so talent I tell ngopfu man ka music so problem I ku manage so ku ne okay last no important ko so n'wi la mi kumeka ko kwala ko management I fambisa ku yini yeah okay sort of ne so tala I team like later ne no so twa ngopfu ku tiva loko ni vutisa timhaka ta ku ma approacheka I ku ku na un'wana a xitandini kun'wanyana a lava ku kuma ka endla a ka fana na Gondi boy se Gondi boy namuntlha ku ni la ku va the next Gondi boy and then na swi vona ku Gondi boy rindo ra yena ri fambe so and so loko na ku tiva mhaka ka approacheka I ku let's say sweswi va lava mi kuma ku hi va nga fika va ku www.makhatesproduction.com no vona sweswin'wana va swi vona va fita or va fita and stuff. So Makhates production.co.za that's not live as yet the website but soon it will be live but beside that in the social media page like Makhates so but manga romela kusona kuna lava reviewer ba check ku and then ba kota ku ba in communication ne okay so laveka ma se kha ya kupfaleni swo ku se khale kha valala ekulukumba lo wa valavula yeah no kwa jamba akulukumba lo wa rera ne wa rera kulukumba lo Mitakwini la ku jamweni miteshi xikambro mi nga kwini hi xikambro kuna usede why ku mi jingili ya usede ne kuna uswede
kuna vuswede. Yeah. Mi nga yi vula futhi Kuna vuswede. hayi loko se ni recordini sweswi ya ke hi laha hi nga kona ku na vuswede hi xikhamro Na vusandaria. a ni ta fane ni khomanisa Alright, ku na alright. vuswedere na vusandari a na hi laha hi nga kona se hi kumi jingili sweswi Alright. okay no se kha ya ku pfaleni ni la ku vutisa question yo ku tirheni ka n'wina na Gondi boy swi ve easy ku fika kwini or swi ve na ku tika ku fika a ho swi tiva ku swi ve hi ku ya hi n'wina mi ve na ku oloveriwa mi ve na ku tikeriwa or In short, Swatsakisa anyway. Esungula ngasayini right. so la ku swi easy very easy Very easy. ne So it was very easy from there, like we just started going. yeah he actually said ku ri loko a fika Yeah, like a ku ni ready just conversation. Yeah. And then from there, in the studio. ne hey no swi swa kahle leswo la ku na mi loko ni la ku release ya mi leyi tako ta kwala da hi nga vheta hi sayina sweswi hi vheta hi nghena kwala studio musi hi nga vheta hi recorda sweswi ne no i timhaka ta kahle Gondi boy nje mi kha mi ku na artist leti mi nga ta tirha na tona in the upcoming projects is there anyone that in your heart you want to work with like mi lava ku mi swi lava ku ma vona na namuntlha loko no hi nga tirha ku na munhu loyi mi n'wi vekaku a xikalwini na henhla mi ku loyi na swi lava ku lava ku tirha na yena Alright, to be honest, ka relationship lexi nga xi kombisaka timhaka ta ku ri loko i sungula ku vulavurisa munhu wa swi twa loko i ri na titombi ta 5 kumbe 4 wa swi twa ku leyi ku rhandzaka hi yini kumbe xana leyi swi tiva ku ri okay no leyi ni nga yi teka hi vana na ndyangu swin'we jara ka guwela sign free so le ke dum i munhu loyi ni nga n'wi veka top even va swi tiva manager ni ku no kulukumba loyi i timhaka ta ku ri a ho tirha ntsena mina no vula for the sake ya ku swi swo tala ni swi tivi mara wa swi kota ku ni kombisa ku n'wana mani ndla na so limita swilo swa so na so hambi swi kha swi ni tikela ku ri ni swi kota ku ri na hatla ni swi tshika hi yena best advisor ya mina ma swisanyana so sign free ni na ku navela ku tirha na yena ku ya mahlweni just because next year onge ti ku ta va na avoko ikulukumba ngopfu ku ta va na hayi musi ku ta va na ndilo musi a wu ndli swona wo tlonya ku ta va na ndilo and hayi ndilo wa mavivi ku ta wa madzanda lowu swa tika ku no u tima loko a ku ri ndilo wa mavivi Makhates production ku tshama ku ri busy even hi fika ku tshama ku ri busy loko hi tsakisa yini na loko big boss vo ze va hlomete ku fana sweswo va kha va hlometerisa swona vo ze va yisa ndleve ma swi va pfala rivati a swi tiva ku endla ku swona mara loko vo ze va yisa ndleve va ta yi chayini so ene va hlometelini va tlhe va jika va nghena leswi vulaka hayi swinene so Makhates production ku tshama ku ri busy yi nge ku disappoint mi swi vonini ku na risimu leri nga ku trendeni na rona vuma 7 ri ndliwe kwala khazi na khazi maswisanyana no that so ni vula for the sake ya ku risimu leri ri ndliwa Makhates production whether hala ka piano or ka yini hinkwako hi tshama hi ri busy a swi tiva sweswo ka ndlela meaning ku ri la ku endliwa tijano hinkwato okay meaning ku ri Makhates yi open for munhu loyi a ngo yena u la ta ku ni hleketa ku humesa xigombela artist n'wana cause zoro music cause ina artist hala na yona so ka ku tijano hinkwato ma cover ne no i timhaka ta kahle so loko hi cha yeah ni ku tiva ti gig leti va nga le ka tona leti va nga ti langutisa sweswi va nga ta ku loko hi se hleketini mo ti buka off fane ya vona ka gig tena because ina attend who okay from now arna gig antidodi alipopo kaminga it 2 ta December okay and then ina gig at 16 ka mgiftani kambeni le kwini giftani skawashi Thembisa Kawashi okay that is just going to be the biggest ne yeah it's
16 le mi nga posta namuntlha ka status na ni voni ndzi tele nyana ndzi vonile so ile ekuma ku ri sweswi hi nga kumeka hi ri ka yona and the lucky enough no vula for the sake ya ku to be honest on vetani swi vula a swi pfuni nchumu ku tshama na swilo a mbilwini Makhates as the event organizer a hi hlayiseni the artist just because hi vo valava ku hi vona hi ri na something xa munduku xa koho but to be honest ni vula for the sake ya ku swi vava ngopfu ku va n'wi loko mi ni buka as a company kumbe xani production yo karhi mi va mi kha mi xi tiva xihundla n'wi just because loko mi ni ta ka gig ya n'wi mi va mi ni vekeli ti-rider to tlula bookings ya mina leswi vula ku ri n'wi mi nga swi kota ku ni hakela more than but n'wi loko mi ta ka mina ma negotiate mi ni pimela talente ya mina so to be honest on swi veka hi nga pimela titalenta just because talenta ya munhu un'wana na un'wana hi leyi tisaka swakudya ku tafuleni and then mi ni khensa manager ya mina just because i un'wana wa n'wi byela timhaka ta ku ri no don't worry boy Xikwembu one day xi ta pfula ku lava i fikelela la so to be honest no vula for the sake ya ku ti-fan ta mina loko ti nga ni voni ka to karhi i timhaka ta ku ri hina ha charger scamera lexiya xa ku akulava ka event leyiwani ku va swa namuntlha ntsene and then hi ta ndla vuxaka wala ku promote hi promote khale dya madleke ivi nkarhi un'wana na marhumbu va nga hi niki va hi nyika nomo wa nhloko ya huku hi kota ku dya na mthotho hi kota ku inana but now i nkarhi wa mali Gondi boy hi la ku vona a ri brand ya Makhates production hi va hi ri kulu hi kurisa hi vona lava ndlaku ti-event just because swi swo tala for the sake ya ku va mi kuma ku ti-fan titlhete hi vulavula ku no hi n'wi vonini i na 10 wa ti-gig but why Gondi boy a ha ri na muti a ha ri the way leswi a nga xiswona muti but loko hi va hi ri na 10 wa ti-gig swi vula ku ri ti-fan ta hina ti langutele timhaka ta ku ri Gondi boy a cica next year a nikiwa makhe ni la ku driver loko ni teka sati ni la ku va na vana lava ni swi twa ku ri no i ta ku ti-noodles i ta ku danone what njani hayi ku mina ni tlhela ni faneka ni fonela n'wini exihengwe ni kombela nyana mindzama ya la ku xavela n'wana tiphaphansi swi vula ku ri swi vula swi nga tshamiseka Gondi boy a nga hlayiseka just because na ha to trend but ni kombela ku trenda hi voice leyiwani a hi hlayiseni ti-artist Afrika-Dzonga just because hi kota ku ri now hi kota ku humelerisa nyiko ya hina hi kota ku phomela leswin'wana loko hi nghena studio mihleketa ya hina yi va creative ku no sweswi hi phamela vanhu swi ya hi nyika leswiwani ni la ku fikelela la ku nga na Makhates ku nga na Ben Mayengani ku nga na Jiwan Sonika na ti-artist ta ku hambanahambana na Afrika-Dzonga swi le ndleleni a swi le kule swi kwala ku nga ku tikomba u tele ngopfu artist to tala ngopfu ti nga rilarila lately hi timhaka to va rhambiwini a va hakeriwanga va hakeriwe nyana va nga hakeriwi leswi va nga twana na swona swi tikomba ku ri tungunyana ni tsakisa hi mhaka ya ku you've got a manager loyi a nga sameka sure ku ri u vekela stop no sense xa swo fana sweswo hindziwi laha mi nge se endla swa so mi nge se endla tifanekelo leti lavekaka so i swi swin'wana swa kahle ngopfu artist a ti languteni va na manager if ene nga vi na manager ntsena vana na ti-manager to fana na tele kwini exactly ku na ti-manager ntsena phela ku na ti-manager letiya to ta ku manager so vana personally no vula ku nga vi na ti-manager ntsena vana na ti-manager leti to fana na ta laha lava swi tiva ku faka stop no sense hayi lavo va ta negotiate na va mi fika mi tshama hansi endoda mara wa yi vona 700 yi nga hi fikisa nya kun'wanyani hi nga tikuma hi kuminyana timbirhi tinharhu so tikumi manager leyi yi kota ku manager ni ta fika kwalano I think hi nga va se hi nga vulavula ngopfu xivutiso xa tshungu xi le ka Xangani gang xivutiso xa tshungu wu suka hala berini kumbe xa ta vutisa wa ku na xivutiso laha va ri Gondi boy u na munhu na Cambronaria Sandaria mata understand fani hlamula njhani mara like enough ka ha ri this year Jiwani ni vutisini Basani ni vutisini ka Jisara va ni vutisini and then like enough kumbexani masiku ku ya mahlweni ku ta va ku ri na interview ka Munghana Gondi boy to be honest no love a ni vulavuli ni tifininga kumbexani ku vavisa munhu Gondi boy a nga na munhu from now i hava swikhambro a ni na swona switandari kasi hi life ne le kaya
One bocha tsumba swari valeni ku va nga vutisa. Gondi boys is angana munhu. And then to be honest mina nina dream ya ku munhu la nga tiyimisela swa vutomi. Wa supportive. Hayi ku wa ku ta atakama finance. Indlela ya ku ilava ti Brazilian ilava yini wa njani. No management ikona for sure. So lava luya wa ku baba ka yini mina ta sala ni osha tihuku ni ta sala ni sweka vuswa or loko anga swi koti ku sweka ni ta sala ni languta swa business business ri fambisa ku yini kahle hle ni lava munhu la nga matured just because la swi nga ni tsandzaka swi nga ni vavisa vuton'wini ni nga focus ni to ni nga ri vuli tiko ra kona mara na swi la no tlhela Ai le ka matiyani. so Gondi boy finally to be honest a swi voniwe hi rixaka ra Afrika-Dzonga Gondi boy i hava munhu and ani vuli kumbe xana loko munhu a lava ku ti tlhoma haleni ata ku tsutsuma straight a swi tiva ku okay no but mina lava ku hi sungula swi swa so na manager na byela ku ish mata nkarhi n'wana swi lava ku fana na Hennessy na swi lava ku fana na Cool B just because swi fana tani loko swi landa ti-award swi va swi ri na vanhu va swona mani lavi munhu lowa ku at least loko ni ya posta un'wana sa commenta ku no tshovele khale kwala ni lava munhu loya a nga na ndzhuti tshovele khale ni lava munhu loya a nga na ndzhuti a tiva ku anga mtlangi ni lava munhu loyi a nga na ndzhuti a swi tiva ku ri okay no i ta ni supporta a hi ngo a ni kumani kahle na manager loko i ximanager va ni hlamule leswi hayi ku famba production a ku no hikuva ku tekini tshama u tiyisela yingisela manager ya wena and then u ta kota ku pfuneka so munhu wo kota ku mi aka kahle ndlela yin'wana woni bleed hamba nga ri na mali mara a va supportive wa mali ya munglavi wa mali ya munglavi wa mali va na ti-advantage to karhi a hi ngo kumbexana mina swi ni ri cash ani na swo karhi swi vula ku for the sake ya ku a hi ngo ha olova i kuma ku ri ni sona mara wa mali loko ku ri i ko na akuti so okay no ya finally ni nga vutisa hi sister a ku na munhu at all okay no i khense ngopfu ne manager mina xo xivula no mi but I hlateke just don't like le ya ku roba ka gaza ita kota ku ilungisa ne ya but yeah yina ntirho yona cause hey ya vele ku ri leni vakulukumba mara batho avat swivula ku ndzi nga vulavula na vo nkarhi wun'wanyana avathu ne yi ni tsakisa loyi ku byi tele ngopfu ne so let's hope it does lungisa but yeah asitsakisi kubona munhu ari trendeni for so long kodwa nchumu ne no ya vava yona ize hi nga yi hlanganisa nkarhi wun'wanyana ya kulukumba wun'wanyana na ye kumbe xa mi ta va mi kha mi tirha swin'we a swi tsakisi a swi tsakisi mi kuma ku hi le ku train na ha n'wi rhandza as defense mara industry a hi le ku ndleni a hi le ku tirheni ka ntirho wa yona ene swa vava loko swi fika kwalano a swi tsakisi because ya a hi tsema kwalano ya Speaking of trending, Gondi boy am come trend video yin'wana ya energy leya antino ntasivutisa ku yini ku na video yin'wana ya am come bus style xin'wana xo thamuka xexo xi tsandza na manager ku ri yi xi susa yo susa xin'we xi ta yena vumbuluka dance a vumbuluka hansi a ni vumbuluka thayilesini a pumps vanhu vo tala va tuvutisini timhaka ta ku ri no openga demons what no Gondi boy i comedian va nga rivali the reason timhaka ta ku ri ni make sure ku ri loko i nga pay attention a hi ngo a ni na vacini i paya ka mina ni ndla something ku na micini yo tala phela ku na tatamtam dance ku na vumbuluka dance ku na tsipatsipa dance so mara manager vumbuluka dance vita va hi laha
So vumbuluxa dance ane amange hikumi ameke ikumi yasingarini so tatam dance loko woni kuma rumolweni kumbe kun'wana kun'wana la ku thamukeliwa 100 rand wa dura expensive ne expensive tatam so tsipa dance cause ulava life insurance so loko ithamuka wa swi tiva a hi n'wina thamuka nenge un'wana ndlela for the sake ya ku at least ni xava ice ni kota ku talk mara to be honest no vula for the sake ya ku Gondi boy it mhaka ta ku ri a hi ngo loko ni ri ku performing mani languteri ni vona ni kha ni ku intsena ni endla something xi tikomba xi kha xi ku tsakisa entertainment so ka to thamukiwa ku ya mahlweni ni thamukeni konkona ku vuya tolo so like enough ni khesa loko mi ni kumeni n'wina va interview at least na namuntlha ku ya ku thamukweni very swa all over car wash iliya va the twins Midrand and then suka kwalani ya lonja single ya Sign Free na tisola na ya khazi na khazi a simple ilonjwa namuntlha so a hlangana simple kitchen eka sukuna namuntlha ku ya ku thamukweni hi ndlela yole ncino luya wu endliwa tsene loko u kuma ku ri ku na ti-event ku thamukiwa ku nghena mali wo thamuka ku nghena mali wo thamuka wena nghena mali iyo rule ya kona thamuka ku nghena mali ne i rule ya kona okay so all right no hi swona ku na kinga lava ku ri maxaka mara la mi nga vula vito i ta swi bipa ne all right a ku na kinga khense ngopfu vanhu mahosi mi cheka single intshwa ya Sign Free khense ngopfu manager ku amukeriwa a studio hi khensa hi vuyelela swa kala Gondi boy thank you for accepting our invite it's been a lovely chat and we hope that everything that you are praying for comes to light and asitoko swi ta humelela va ri yini tixelifu leti mi nga valala hi tona khongela ku ti pfuleka ti ya mahlweni ti pfuleka bindzu ra n'wina swa n'wina swa vutlambi swa n'wina swa vucomedian xin'wana na xin'wana lexi what your heart desires we pray that it comes to pass until iza hlangana nakambe episode leyi a yi tisiwa ka n'wina hi Bila ICT Solutions hi kha hi famba na Undefined House until iza na Makhates hi ri Makhates Studios va vuleni ku nga va kuma kwini loko u ri na swin'wana swo tsakisa ku fana leswi nga sunguriwa hi Gondi boy so until iza hi hlangana nakambe hi sweswo